TV so ne ade. Me bompa say infantity mumba. They are going to have a very wonderful contest. Obia or cash. Now cash and crowd their brand it will be pa. Kennedy will be Baumiasu will be. These three contenders. Education Minister. Me I mean ya penny kwabene Japan ni you muna so musika no nhyadanye isa. Wo muso nim de ne ta ho. Eno ti no ade ni moso. Baumia the three musketeers. Baumia by the champion Kennedy. Oh. Right now so. I shan who bruta. On $8. I can tell you. Madahoda, Rock City, a whole decade. How you cool serene. Now here projector. On this year, you know, airport no. Because airport no. 5 kilometers. I see her. I won't show ano. 5-kilometer stretch, north, south, east, and west. And then, as I say, 5 kilometers. So, ya dosu nyina wie almost 30 years jumano. Emsa cement be ko home say gas am grant me supply. 5 kilometers. Kilometers. E ko 5 kilometers wa. Na ko 5 kilometers wa. Wa dosu wa wie wa clear. Ah, and near me who muti say Indiana adi nyomo tutu ni nyina. Me kwa mi jira me hesa. Me say hey. Me hele nim say masa was caro na re. Ye be jawo ro asosidi. Hey! Brian Champon. Oh my goodness. One who's got my many Dr. Riverson upon chicken common on the any here pa. Dr. Riverson, good morning. Good morning. Doc, now I'm to say. Another book. Now me catch say mom no movie and say won come on here chain politicians in the no. So say mo na mupuna epunu. Oh no crap. Mo na mo ka time ready issue so. Wo de na kan e botom. Wo mo de de kwa. Wo mo nyina the same kojo difference. Yanyanti yes we should expect the next window a certain 8% increment and 10% for diesel, 8 for petrol. But more arrival on this figure didn't try now much. Okay, Nana, me that's it. Me ciao, you know what your phone is. Yeah, you so senior munya ntiene no kra. Yeah, hwese ye dey one city no ebe share free emi do machina. Enti ohwa city ni dey wa bon ho modern pa. Ana se ohwe if anything ohwe international benchmark price na for the platinum. So I dey pa I stabilize it. Tinka hwe se enwuma mienu a ma full price also as a conform no anka stabilize it kadena anka na ka ye can be beto energy debt recovery no so no and ho so no but no kre so no say anka ambeka ho kra anka full price anka be conform kakra so here analysis now because and me can say a platinum stabilize it into stabilize it into no a form from the upper window no compared to this particular window and I see the necessary board no more than 80 anka nye one city way anka full price bit ma conform by 2 or 3% per and one city in what you wedding say na me can see another studio no never be anti as yes obuka bodo so fi say akofelo carry we no not to one city am say that view per liter auto gallon na utu 4 cities no credit that one waka
Mijidi say Yes, top 10 gallons are 40 Ghana cedis now they can home. Aye, possible cry. Now, but you know, one city no. Na ye kon to kwano. Into kwa ne kun nyina ne say na abani hu one city na you hu millions of cities. Yes. Because say you can say obi ko fa ayi 580 liters. 580 liters. So 580,000 liters a week, right? Minimum kura na make one more. Say 580,000 Ghana cedis. Now they also to 5.8 million liters a week, no? And 5.8 million is now to your mind. 80 now make it to quite na kunya say with the implementation now no ever say. Who wants it by who 1 million? You millions of cities. Tina about ya prepare about because na you prepare as na mato fuela ye de come ban. Tina I say you prepare once. But Tina there ya jatum ye beton na the abani de o ma yama. One city na no na mo so the 20 persons we better so. Any day and I'm can say it depend. Don't say you be cash and carry. Cash and carry for no omu tuya tax no ansana oma dey oma ko fele oma ko fu na free BDCs for no. Enti say obi ko gi loan our bank no dey go to asa you even say 5 million Ghana cedis here. Say bank no be the interest. But it depends on the particular OMC in the bank. Okay. We will not be in the space to talk about I don't know margin or the better so because margin the possibility of margins being placed on it. Oh yes. Saying the cost of borrowing or baby sounds okay. Unless say Abia OMC because say Abia we dey mefa. Okay. Dr. Robertson Medasiano pay. Namisha. Dr. Riverson, I in the chain common Riverson upon on a CEO Chamber of Oil Marketing Companies. Na one who say asema normal can normal kun to kwa man frontier say no. You see an a free chineko auto petrol tiasie say 1 Ghana city at the later biaso. It is a fuel no. So ultimate fairly 15 gallons. And a man multiply 15 gallons no times 4.5. Share. What's say 15 cedis? 4.5 4.5. And untino say o petrol no 15 gallons na failure. 15 times 4.5. Which means auto petrol Philibia with the 67.5 cedis count. I feel what I say. I would almost 67 cedis. And I have a top petrol. It will top gallon be 4 cedis 50 pesos. I have a can o gallon. Kusikano. It is a gallon ye liter no. See, I have said later, a 11. A 11.5. Eti, o calculate na se fana say you found 11 krana. You are looking at a petrol which is 44.5 cedis. A gallon. A core 70 kra. Eti keye pa. But you see 1 cedi abeka hono. You see no later be no. Say 11 a got 12.5. I feel what I say. The year 12 no so got 13. Aha. As you see no petrol no 1 cedi be abetoso. Later be anya gallon. Also na man for say garden no anya no gallon be 1 cedi daso. By a liter. Enti ena OMC sneaker say obutimi obi otimi left almost 5.5 million liters. So 5.5 million liters no. 1 CDBI that's why they say otua 5.5 am aban no. Say nothing na no mo ka say
aban ni ho liter but omo ho millions of cedis. Eti trotro driver no wo be ho se wato liter ba ekotia no. Because trotro driver no sisi a it's a VIP. E be a trip be a 30 gallons. Gallon be a no ye 4.5 liters. When you multiply by 20, sika or the eka ni sika ho atop petrol no e wo soro pa. Ba wa wo fro car no ana wa wo top petrol no sisi ade enti omo kofa niema no wa nye careful a omo so be calculate afi okofa aduane a na driver na ka che say ya to petrol mu ntimi susu me de kakra soso aduane wura enu ti de ka say petrol no ye touch no by heart but aban no so fi say wa ye bibi utie de papa ne kan wo say omo bibi a omo friend no say piat platform a stabilize and a city no so abon homodin etika the next window no I was saying commodity petrol so 3%. But one city didn't omo increasing no by 8%. To why we have because na one city dey. Eye bibi ba. Eye bibi. See am e so me call adjustment for me petrol. Obaba, that's to say. Mami ntia no pe. Yo, ye de didi. Ye penkwa. Ani ahoden de asom oba ade no. The future life for unti na da bia ye betena ha kan aduane papa ho asem. Aduane papa obedi e future life. Na ade ba ko a mehu organa ha ne se. Obu house mi nyini. Ye de eton apomden. Apomden ye japade. Said ye open your megu for udachin, sana, apomde, who he actually near na opegu. It's the apomde a japade dear and the brow swinging and to be go. I feel better so winning and knowing I fair. If you say fear now, say ye dinner, yana hardjane. Maybe me who say lady be picture me 36 years. Oh, now minimum banamera hopa. A beer be big 2 been a year, no way. A beer. So hene aduane de akono na so ka so obedi a ubewu entembre nyakopon frɛ. Enti future life de a balanced diet a nipadua hia. Nipadua hia balanced diet. So unya balanced diet esiesie wo nipadua no. Ema yare ema wo nipadua no ema oha obi ema wo nipadua no. Enti na da bia show say the future life no. Na ade ba ko a say ya beto ye man no mema no a omu hia me no. Prostate problems. And they ask a man 90% will be a obi. Na ni nyina fare by free infections. So infections no ko o gland in mo pe e be sha say didi. Na ebie na cha cancer den ho bagim. Na infections no ya de edi enya fi say obema no obi a oba no so obi. So one na use toilet o mu obi. Enkola no ko school so o mo de beba. Ya de pe tutu no no afa cha na cancer den ho agim. Na ayeka bebre no hawo. Se cancer ne ba oni padua ma edi unya nkasa cells no tissues time bia cancer oni padua bia mu ni nyina ye kwan bafa so a obedidi so odidi yi a ubon se cancer no ehye so onidi yi a na ye bebre etu hwe a future life renew cells no tissues no na de make mema asem no mema de na ha me pa fi se ene prostate problems na doso baby bi o prostate de na he ni pasa many people be me my emre na fonfon was me sabe me ko toilet so ade nsuo fita bi free mu ba ni nyina esai enipadua no nti ye woti nwanwaso bi green tea bi ekusa amo ni nyina ntintina ho e ma sa ade ni onya ebra ye ho wo wa we oba no me se beto bi ma wukuru ena meka ai future life beauty food no asem kakra ena ni pe bebre anyina gya omu mfie se nipa no from 25 years na collagen e wo mu nyina ekofom we aduane a wudi a beauty comes from within I see we de na kama e ma na we say kakagya no for 8 years apropos why ye no odi beauty food ni mienu ni nyina akọ ne mori ni nyina so apiepie kakagya ni nyina akọ ni nyina kire se ne ma nkoye oni padua no to hwe ne oma na A to Z minerals and vitamins ne wo mu enti siesie ne padua no de ese no siesie no sana hwe future life repair food na
so bia wo nyina esi due nyina ne problem na wapo no so gegege na ho na ewe na afi aso ntim wo nan kokom na afa ato ase osa na aso osisi afi na wo ye titiriti wo nsa na wo da so na wo nsa agene ni nyina ya ntini na aye dendenden na eti future life repair food ni siesie sa na o mani nyina se wo siesie wo car na wo siesie ofi o maintenance ani pedua nso hia maintenance etu hwe beauty food na repair food na body maintenance esiesie wo ni pedua no e ma na ye kama obu ana na wedie no kra na etitigu na e bete na atwontwom ni nyina ye collagen na afi mu no etu hwe nuane mienu we collagen na woni na edi nuane bi akopie spinters palace ho bi ho kwa obenya bi e na ye bi so wo atimatim besiase anu so bi information center obi ho obi akwa obenya bi ye nuane ato apete se yare ntimi nku nipa ntentem wo hwa ene pressure ne diabetes nti amani pa bebre nya kidney problem first na yenwu saa na yewu pressure ne diabetes no ekuyen first na pressure ne diabetes ni hosa ena abeka nipadua no ma ekuyen etu ba ya so ye ho ye onuane ahodo ha de ma wasa de ne ma so hwe na maame ana papa obi a entena se ntwen kase wunyina ansa na wa ba future life ya so ye future life nuane no siesie nipadua no kola ekọ school obi ameto bi ma wo mo na de ba ko de ne se ne bo nya di o future life so wo sha ase de 55 Ghana cedis na so wo yare bi na so wo ba de a bi a de obeto ne 70 cedis wo ba be ka de ha wo kire ne mo a e ogiti ahodo ho a ebo wo mesena numa ye kuro infection ti mi mo no me kuro ye infection teas ahodo ni nyina ye green tea eti fi uti so gosu na ase de ha obi a ye so full alignment ho enuane no so ya to apete o mamu ebi wo boase ebi wo mampon ebi wo nkran ebi wo sunwane afigya ase ena bi so wo tech junction ebi wo tech continental supermarket ena bi wo kokobra amazing ebi wo kotwi harimat ebi wo ba bi ya toto apete se obi abenya bia di fi se future life a balanced diet se wudi a na unipadua ne de ehia bia na anya awie ase nuane na ye di na mo nipadua no enti da bia na nipadua na ekofom na etechema. Okay, my emfa we chat. Hello, good morning. Good morning. Yes, I don't catch on say. Okay, my semoni nyina say. Five me bleedy baby me de minimum put the air conti because so the quiet scanner. Yes, five but the developing me opening. And to me consider future life for no would. If you go back and say, me born a man and say me uncle. If you go to Omanhene any bin, you catch a woman or marriage and any lecture and be used to. First one, the second one, Sanko to be. It me to be a movie and a DBS 3 weeks as I said I'm quite scan. Me quite enough 5 centimeters. Me quite enough half cup, na 2.6. Enti me one na me sign got to aso got to future life I can't home ya me adom me see no see we am say o chena na to me ko yes can so am ko ya cyborg no ba ko kra ndi ba chai Eko enema bia enyini eye inflammation ewo wabrabom wa na me chiro no na me san kwa pressure me ni nyina esi a pressure ni nyina da form kama second pressure 120 170 ene na wadu ho oh ka wo kwa no sisi a wo check here da say Mesina me check that was Robert say me check 120 170 now na 180 no ne wa ni bi okay there be na me ndru sa na me be 140 by see 120 90 no ne ade kama wow to say pomdin wo ho oh mama me lose kwa go na me come on oh I say
bibia hyehyɛ de kama e ba say de na match no mo fa ni agro Cry. o jima ho ba o okay you know see baby ti obi dia future life a power Mr. living testimony now when him say no baby friend anopa no or say ne mama or cholesterol no buy or say odi aduane for 4 days no na me man tea a power I was saying mama sugar about 3 green tea you be yeah na e de o maybe no hold on this about you hold on me tell me me nya daje ma ho to them mama general green tea enti I just say me need infection me need IBNT the na me jam ma pom din be sipsita and I'm bro bi na I cry me say I bra be kan ho asem repair food we di ba ku we mama mbio repair food no top power we sample me say ni so me to biana that we say I sample yeah also bo a wu nyina na wu pom no na asem wo di we out say won kasa no bibia ho den unyina so no no nan no enti ni so me di adan say we nya mo ya na maton aja we nya ya so full alignment me kan na ba tonic ni bi o kan ni ba cho de me bro e di asem kra ni a your number say 0246 0246 01 another 01 50 they can be 0246 01 another 01 50 and 0242 87 80 90 0242 87 80 90 Future life aduane abo ni pedua no empirima ene cancer dose me sre obi amra so ho no we so full liver problem kidney problem bra e be chiro nua na oli ayo nyame ka ho ya wie we no na ye ho se ehwe wo senso onipa se wan hwe wo sin a egu animu ase ebetimi de yarewa ahodo nyina ba onipa duam eti bomodena teeth expert no atnase from active point or the sempanam onipa o senkra keke no animonyam ubo a ne sen egu nanimu ase nanumu nka ne ade twitwiri ne sinye o tei se wan hwe ho ye se ya wonum nya betimi ayenka we are what to say. Happy birthday. Thank you, Anna. We are July born. I ain't now we are smart. July people we rock. So me media Sunday. Yes, yeah, me who send a number. And also Tuesday, also birthday. July 4 you dance. Yeah, different crowd. Yes, yeah, my weather non so June 4 no kuku amon or hinini mo. Are the legends. Of course. July born we rock. Okay. Mami Tio. When that's not me dey nyanko kwa sense so say and what dey afin so aka me mfie ho na Presbyterian hymn 20 na me dey dana say. O say ayi nyom na meto me nyame. Amen. Okay. Now, senior baby, I didn't come more ever yenum ene yesen hono and then so you better aso sa. Now we kai say also I know probably you was sent then you so simply in your dear etwetto a obey yesterday be ya and the amount for you. E asemu. We go back to mako ro nanum. Toothpaste no titu nanum anai. Na asemu we no ya na eno so ehia pa bet ye be say ye be ye ne kakra akra na yetimi activate that habit na aboya ma yenum ene yesen no emu ada honom na diwi nso abehoro wanum na nkitente na aka ni nyina afri ho na oho ato flossing nso ehia pa flossing ye say what the entire floss eyi wisimu na nkitente na aka na nam na aka wisimu no ni nyina ebefri honom no acha bosumi nsia bia no be call dent so na akwa akoye clean na scale and polish na etimi aboa na eyi fin bia ewo wanum ewo osimu na enuane a sugar dose wo mu no enuane a eye denden de se enumpe ne nkase na eden a ubomu a ede pressure eba wo senso no obehwese ni nyina no obeto obo ase na enkwara ne so no wa ma wani akọ se ne hu ye se de be ya obehwe na mose no se wo ha obi a se bamu a wotimi atu ho anamo akọ dent so no na enkwara ne se no omo atimi ahwe enkwara no mose ne foforo so no ya na okọ so no na omo aye braces e de amom na etimi aboa na enkaboni bia na oha bia e koso wo monum e wo mosim no
na dentist no edi hu ma oni dentist so a na the active point dental clinic ya wo dental home na busuafo ni nyina mo aba na yahwe mo anum ene mo sene wa okura gap health insurance no bra okura cosmopolitan health insurance abra okura ace medical insurance abra ene okura equity health insurance so a wo ba ebehwe na wonum ene wo sen ha ni nyina yayi ene nkomo na ebedi no se ebribia edi nkomo efa na enum ne sen yare no ya na ere ahodo na se edos yi pa na senya monim dada na kaka wo honom esen femfem wo ho tokura etu wo se me kaka no na se gingivitis ye ekwan de da wo sen asen periodontal disease wo ho na esen a esesa na buso na se esen change color no enso wo ho no na esen for no ene de aka ni nyina ye esen yare na esen yare no ebia ne kwan ye fa so a ye treat ebia ne kwan ye fa so a obe treat ama no akọ na ene nkomo ebedi nkomo afa scaling and polishing scaling and polishing eye se wonum obehohoro normally ombe free cleaning no eno no eye kwan abefa so a obedi wonum ene wosin de ma ne basa ne se yesen yare ndodo na eye ifin ya na ewodoso ewo yesin ye calculus no na se tata na se plaques no ena ema yare ehya se eba yesin se fin no edoso wosimu a yesen bi as na step by step na say nkakra na it said ye ebia ekro bibi atim na animu na kata na wo say onwai animu na nsa na watimi e de edru atarim ana so watimi e de edru ayema na so watimi kura emia na de obeye ama wa start healing pregnancy treatment process no ye say obehohoro wanum ayi efin na wo ho no nyina na oho ato eno na ye say process na be na say treatment na be na ye scaling and polishing no na scaling and polishing no ne say yeyi efin na hye wosim nu ene wo sententem ni nyina afiri honum ama oho ato yi pa na polishing no so se enye adefoforo bi na se ye fin kwa na ama wosena change color se ye polish no eka ho a obon se woseno asesa color e different from say oye white na woseno abosu na nkasa ebe change akwa efita na emomwe no ade a ema woseno eso ye smooth na asan change ne color no ebra eye efin na ama no a change color no edi na se na sekire no nti kwan afa so obi yi wusim ayi efin bi a hye ho bia efiri ho na oho ato na emfa so a ewo so ne se eboa ebo woseno eho ban free esen yare bi te se gingivitis esen yare bi te se periodontal disease esen yare bi te se tooth decay ana se cavity ana se kaka no sa scale and polish na abaye no ebebo woseno ho ban afiri sa yare no eho nyina na oho ato yi pa na kwan afa so ye no se obe call dentist so na ye wo ultrasound machine a obetimi e dey da scale and polish me say obi wo hono mo a na wa kye ne baton na so say ifin hye ne sim enti wo de ade bi eyi obi etimi kwa kofa dade bi na odi yi obi kwa timi kofa pin na odi yi mesre emwa enye ekwan pa wo say wo fa so nyi ifin emfifiri wanum na say emfifiri akwara no enum ahwe kura na akwa akutwa nanum na say akwa akuti no ama ede ha foforo abre na emu ekwan pa be fa so ne say obekọ dentist so na akwara no eho ato ne yipa akoye sa wanhwe a na wakọ ọha foforo bi ede aba akwara no na emfa so a ewo so ene say eboa ema wanum nyina eda ho eboa ema esen yare a wose emra no ni nyina afiri honum ama oho ato yie esen yare nti se the medical kan se kaka etime kon kaka no yese ifin na abom kaka akra ama tokuru atu abeda osim na okasa wokoto kaka eduru a wode eduru no begina osim na wapiegu wode begina no wapiegu na ifin na hye ho nyina apie na mum tokuru na etu na nkasa tokuru no emfiri ho ndi kwan abefa so a obesi kaka no kwan ne se obekọ dentist so na tokuru no ba bia akodu no obetimi afele ama obetimi ay other treatment e dia ma senso asai kra na obetimi atu afiri na ato na aka se wode aduro bi ko hyehyɛ mu de aduro bi ko gyinagyina mu ama kaka no akọ amese tokuru de ede wo ho no tokuru no emfiri ho no nti no obehwe na wadi ho dwuma sai wo dentist so no dental clinic no na wonum no ana efa so also ewo scale and polishing na eho ebiem ne say ya na ebre ana say etu enum carbon ase de emet enum carbon eba ye say yinua na ye di ne kaka akra na hye yesim no
ɛno na ɛboaboa no saa na atɛtare yɛsen ase na hyehyɛ yɛsen ntɛm na ɛde nkabɔ eba nti sɛ woyɛ scale and polishing na ɛno no ɛtumi ɛboa yi saa efi ne nyinaa afiri hɔ na nkabɔ na ɛbɛba no na ne nyinaa afiri hɔ na wanum ada hɔ no because ɛte sɛ deɛ aduane na ɛwɔ kyɛnse mu akata so ma de akye na wakɔ bie so no saa ɛnka no Moses ana ya na efi wɔ enum a etimi ɛde saa nka no ba nka no ɛyɛ gu ahodo obi deɛ ano ɔden yie pa bɛsɛ fi no ɛwɔ no yi ne nyinaa afiri hɔ no mu a ebetimi abrɛ saa bad breath and say halitosis no ase ɛsan ɛboa yɛn overall oral health no your overall oral health no bon se fi ni fi wɔ no onum nyinaa etimi ɛda hɔ na asan abɔ wɔnum ne ho ban na ankɔfa yare bia ansan amfa mɛ na ɛsan so ɛboa ɛma wobon sɛ ɔsra utimi ɛsiri yie pa wobon sɛ obi ebi yɛ green ebi yɛ black ebi yɛ yellow ama na esia nim ne kra no asɛn n'anim dua no ama ne seno kra ɛnyɛ fɛ bɛ so yi saa efin ne nyinaa efiri hɔ no mu a ɛma n'anim anasɛ ne sia nim no ɛhɔ ɛyɛ fɛ yie pa ɔno aka so obɛfili sɛ ɔbɛsere ama ne ho atɔ nie pa na ɛbrɛ a wɔsɛ onkɔ dentist so onkɔ yɛ da scale and polishing no ɛyɛ wantimi kra 6 months bia wɔsɛ onkɔ na onkɔ yɛ wantimi kra 6 months bia bɛ so bi hɔ no ma odi oral practice no ɛso yie otimi twan be wan ye beto omo so asabi omo smoky omo every tobacco omo every bonto any ade na say omo nya kwan eni omo ni na say those activities no be anything no e ma efin bo omo simu tentem na me say ba mu ani akọ no wa ye tentem na say bosome be bosome me ensem bia na wakọ no akọ scale and polishing say be efin mo bo ano emfa yare bi emma usim na enkonko affect ni pedem because bibia ebekọ so ewo ebekọ onipadua na se ebekọ yembia na apart from bibia na monum na ekọ na monum ekọ na se ohaw bi ewo wanum ho no na oha na kodi aduane nachi na de nti a onu aduane na so obo ka ye aduane se o pe nutrients no ewo emu na akọbọ onipadua no na ni nyina ase bacteria no wanya hoden asesa nutrients nyina na wantimi ankọ yedwuma e wo se eni wo system na eno akọfa ohaw foforo e de abrel intimesre se wo enum ene esen eha obia na entana out so enkoye self medication enkoka se obi esen esen ye ya na okoto aduro so koye se na koe na mu wankasa no ko dentist sonom na onhwe because obi how no e different from obi de wo de buy na different from de obi foforo enso e de buy to ko dentist sonom na wahwe no aboa wo so use mouthwash no se hwe de dentist be recommend ya ma wo nkogina bonten koto mouthwash bia enko use mouthwash bi ho no ya na akọ bi ho no ma wo se how no different from mouthwash na wakọ use no to be say mouthwash our dentist very recommend the amount no na wakọ akoto na obenso be cheche instructions e wo ho ose ahoɔden no eyiye na wɔn so etimi ato open active point dental clinic akumase your fantastic de nyame radio Accra Dolu Presby Junction Kaso Crispo City ben farm depot sunya we abrosa na be koko bodron about no bo ase dum ka junction na konkaro ho no se hwedwuna se na de chef filling station e na takwa a chempem ye ben Western Transport Station ho mo e ben develop office no oba ibie adwada kosi mmre da no pa no nwotwe ekosi anwumre no osia pese da so kumas na Accra business no e adwuma so pese nhia branch ba bia na ye hwe okwesi da so offer number na e betimi asiesie ho na ya ba wo fios na pese ye mmra so a offer ya home service na ye ba na ya ba behwew na wanum ene wo se how ni aye to ase dia ma holidays na so okay. I'll be to your friend number 0554 571 779 0554 571 779 Mr. Tuanum ene wo se eho anamo na esen no untimi nkosire obi nakopon de ma ono nyan pepepe na ukwa wetimi ebu ho ankonta. Thank you very much, my brother. Enjoy your day, and once again, happy birthday. Thank you, sir. Okay, Anope Loyalty Hair Studio and Efre. When it comes to stylish, affordable wigs of all kinds, hair styling, nails and makeup, yeah, then I am inviting you. Na obasa ni anampana mekano wani mo nyampa ye utrimi obabi wa ni trimi se ne wabo ni tiafa ehu afufuo na wakura na wo de dress ya duku ija tiuti so jamasara enya ba bia na eboduku eti bomodna se obekọ Loyalty Hair Studio na sa hair studio e ubo wura ho no mo a ye de eniema papa ena ye trimi no
etino say ye tinu amana ye kama ye install it wig lashes nails ni makeup papa bi a wodi ko free apprentice training so wo ho te ope so usua first 10 people are omo friend no agric Kromoasi station agric Kromoasi station e ho no na loyalty hair studio wo bra na yensiesie na ho nye fe obo a makeup o person no aye obo na makeup akeka ne se so eno no so de no obo ono ma wa dress the trinwi e hye no na line dem e ma no bi on ma omo frame bi frontal e bi so ye closure onu kwan de chese baby ene nam ya cha loyalty hair studio bra ahofento aso na ye installation lashes na ya trim with trino ne ade wigs so ye tombi number no 0257593 0257593 Yanko baby anko yo 2492284447 02492284447 afetie me toothpaste the no ane yas toothbrush and no ane yas it comes in 3 variants your total toothpaste total care and no moawa ema tokro beda osim na wunya kaka na osin asenka no eyi free ho afi white na pawosena pona na efita na heba no so ama wosene ho ayedina entutuo na enwidwa princess monarch duke duchess any kiddie brushes nyina ukoja so a yas toothpaste yas toothbrush Dawood Herbal Clinic yen dey 360 capsules and Dawood ointment taba onya 360 capsules no nom now the Dawood ointment twitwa ahotutuo sasabro ne sa how ni nyina afiri ho na madam konso na me honam tutumi ma eboho afiri ho se hwi asanwene so ye 0244 886437 Drabin Ruabank ane ahoto Sompa fixed deposit wo sika botne bi eda ho ehun de eye obo a save a okuta be 2 billion eda ho afiri wi anom de be 2.5% dabi oba Drabin Ruabank ahoto Sompa fixed deposit o rate a wo pe sika ni mo du aye no na negotiate very 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 less risky etime slow open baby akoye fixed deposit anytime I put sika but time no so a ehun si ho ni ade be ready a Drabin Ruabank ye the obapa loan scheme aba ma bom hairdressers seamstress ne ade ubetima ka bom akukukuk ma ba beje bosia na mo de atremo twuma ma matwuma obu a dryer no kra nipa akosha ase hiti papa bo modena se obehu mo hairdresser tailor for ne ade nyina monko Drabin Ruabank afa small and medium enterprise bra na ne be dijuma afa asempa bo wo de asempa na bo eno bosia bi a chese wo ba ya so ya terms and condition apply though nanso so e bi akohia say niam bi aba wo pentem akoyi niam bi ni ade wo ye businessman wo hia sika bi de atwa asempa ni ejo so fumasa bonwire Drabin etimatim onwe Roman Hill magazine sepetimpo ena adeshman obehuya wo ho frey 0271 409340 0271409340 hi so be who diabetes no sugar free and code free glucometer Codex Healthcare Limited na diabetes so ya no pa so who sugar nwumre so who sugar aduane a obedie ema o sugar ankoso ne ade machine we ebeboa papa code free and code free plus glucometer ya tina sete wa Ghana pharmacy, Saks Pharmacy, NNA Pharmacy, Lancer Chemist, Ubenya Biato, Open Chimwafre, 020-6972-963, 020-6972-963, and a 0504-647-867. Afe unipa beda
research I just say we need pass when you good sleep now with me 4 hours mostly 8 hours we are so busy but even 4 hours no when you sleep on a good mattress a good bed a good duvet better pillows bed linings mattress toppers mattress protectors so sorry I hold the dending was so dia and seboning imprembre ne acherebere pamu nyina but check your mattress no enya ash foam the order also die pa. Wow, just on the whole candidate so match the Mujimanico ye ash foam. Feel it, know it. Ube we wo SG Mall. Ube we wo Kumasi Mall, Santasi Tafo. Asi ash foam depot be a shadow so. Emma Frost be a dada so free ash foam near them. Ash foam, feel it, know it. Ash foam, feel it, know it. Your number no a 055 65 79 214 055 65 79 214. Eba beja fo atrase anopai ya dwendwene o man Ghana ho. Eno ayewura muntaka e de nsem bi tutwa. A che se de wo se oka e de fa ayawaso ho nyina no okan. Na o se o de videos ni nyina ama eye IGP tinanim odi adanse so de ni nyina ama no. Eno ntimi ma se IGP beka so woni na wakacha se de no ya fa ho IGP so ma nemre na they are identifying the people omechi wo na perpetrators no they will bring them to book nyame adoma weekend new patriotic party omo ekwakoye djumedi e friend of constitutional review na omampani ikufo December 2 ja omo so omo hia no diaspora for no bebira bedu na sene omasi aba no so omo ka so omampani ikufo onunko anti omo yi conference na akọ Augusta enyeye enti omo yi nipanum so omo nko ne nase na omo nko sre se de be ya enia na se koba so omo ye zoom kra no kasa kire omo delegates na omo be kasa eno no eye ade ba ko a ewo ho no mo na anopa mi panel no atenase na eduze akwaba Joshua bro na umpom to say nyame adom di bia boko na ho fede de asebuni me birthday wa we shime na said na me ba wish we o we shime Sunday etwam me ba kika bum and yes wala me kika bum agwe honorable me you so chiao business super so chiao my business ai obusa be say na ye do kwai enam se ni nyam bisa asemo nedo o julo zebra no o se dunketia oh he papa o julo zebra no se dunketia da yo ni be bia o ye ndc ni e holiday say won choose dia e bon ba se be se no because on ambassador mi yi kilo su fun mi na go kuri obi ara mi sa o se dunke go kuri na bom ase dunke dia kra de sometimes go buy ya some wife for restaurant ase de go ba be didi na me ka se da bi ono anya dula se ba na yi bia oh asanya na ola Omanhene de me ka me ba wan choose wo nya bi o me me party me say enya no de ka baba ho e hunu zamba o enti obusa me say na your friend say ehimfa na omode honorable Okiokun eko and I'm sure mente bibia but me wan so kakra I'm being frank yes out here ni because nyame anim ni obi o wa santimantem ha ebe kase honorable Okiokun from Pom 2024 on radio television say obo NDC Deuro a defend the NDC. There are times grana yetiminya banta we need be no on so many obekanajne obeka he told me also mine say NPP we need election we are na Ghana for nye serious na Ghana for nye o madwen say omo pensesae o jira just say edu mebia akuku dama e bat Sompa ministers MPs he faced them squarely and today minti shikra I wanted to hear say one of the big boats okahu
I am surprised. Yeah, papa, you know, and I meet two papa phone. Says, Ogonya baby, there's no demilitarized zone. You either belong here or belong there. And I will go. The Ogonya your mama and Nifaso, dear. I had open the all right, you didn't come on. I was Ablekumanov, Interior Minister Bekasa. Also, I condemn no in no uncertain. Name of perpetrators, no, they will be brought to book. Be brought to book. No, say Ablekumanov, Akasa almost said they should revise their notes, especially with the police, because you who any day. If 19 police stations, the police to me money says the station there, or Jane Akwetiaho, no fee say and that is from the Interior Minister. The Wabekano. Minia, I do say. Yo, I mean, Chama, happy birthday, Bill. Say, on Yamin Cosuna, Ninshiran, Nenadum, no Yakasi also. Now, I'm an Amena, Sabiona or some for so. Amen. I met Chaya Papanso. A tea for now before. Omanhene. Nano, Assembly CEO, Ablekumanov. Abrako na a scar on our democracy. Kebima min kebi amamo from 1992 ba. Oman kami hunu ye nipa de wu nyini a so ba bi o ho a wotwe ho ifiri mu. Do here from 92 ba enema bebre o ho a aban no mi enu MPP aban NDC aban aya yaku yanimu no yesese free home akomako e kamia yese by election hun tokwa de still now no edaso wo ejinem en efere se bi odi enti ne yeto aba de pempunto yeto aba se de be ye beko yanim edi enti na abato hunti ese moja hwegu medwe ne ho a menti ase and sometimes ya na o ma mede yenuanom ne ye papa no bi a omunya etumi o mahwere mo nkwa eye bibi tu me hofo da bia o mama nwese mama yim because you ramos no your mampani o okọ nansa ne ewura Buhari okọ wa mia enua enestenim onyare o okọ eneskumi enti ebinum anya tumi no benya obekọ mfaso be ne wozo ye besere se wo hwe etutura asemo a akoso Omanhene unim ye ba elections yi enye de si Ablekumanov nkwa. And you see ye ka ya na ye ka ayawaso west ne abeka Techiman South ne ewure fimre bi de asisisisi Chirepone ye wo Chirepone etiwa Amenfi West e de na nsisi sa by elections we edrumre bi se wo opposition a e kamia ye se who need support from the state security apparatus it yes wo nso opposition no fa ho adwen now getting involved some security measures a nkofo mbabo because MPP back in opposition me kai party wa Chirepone talensi bra ye bro ye nkofo ne kwan ye de fa so no eti eno ne come as invisible forces delta forces sa groupings no start here okay nanado the infamous etiwa ye chiro mu bi kakra etiwa ena ye ya na bedru Omanhene MPP came into government ayawaso west the see wo no na enyan time it was something that Ghana yenyina we condemned it Omanhene we dey see your Techiman South enti be ye durumre bia ye ka say okay be bia ye duru ne de ye eno na ado danko akufu ado na adwen se se ye pass emra Vigilante Act Vigilantism and Other Related Offences Act 2019 Act 999 ye pass na sa ne ma na ande course na to anya dey entwa to Omanhene ye be dia dance ye say from say ye pass sa amra no ba no ye ba election okumawu ye bi o ejeso asen nof ye koye bi Omanhene sa basa ne yante di sa ne man de anim say ya hedai ye free ho
Now they see now. Rerun 19 police. And you see, in as much as say your name say where you a state sponsored thing I call so a time. Me blame no be the bibama the electoral commission. Because my ya to aba we no. Uba unu say constituencies are de wo ho no. Na nye ayi nko ahun Ablekumanof nko ahun. Nsawama do agiri. Even Damango Obuase Achuma Okakwe North Wejagbawe Ahafa just how many constituencies are needed wo hwekwan ya fa so e solve sa problems no ye electoral commission be ka kire say sabio uba Ablekumanof aba no aka 3 polling stations na 3 polling stations ne they have the results already the omo here ne so mbenya a police protection no makai we declare results no it do mind the Bosman Asari parliament is a house of records akoka said the omu here is IGP be provide police ye radam paro so ye kan ya amaka ye ro yo hunu ba okay ya MPs ne march ko yo hunu ama yo hunu ka sa asam no court na court kan asam bi wi a Bema police ya koda sorry ya electoral commission say aka 19 na say ya kai 3 na esi ebe declare 19 everything. And you know the reason I want for 19 almost say 19 no cry no more pink sheets no by pink sheets no the polling agents no of the 2 political parties no be assigned but the no presiding officers and sign it will kind di too many day Omanhene no ka 20 of election petition Satama 20 of election petition Supreme Court catch say the presiding officers are assigned and mandatory but okay and he said the two stakeholders assign and Omanhene no buy Electronic Transactions Act 2008 Act 772 now e kire say a scanned carbon copies of a document is admissible in court. Yes. And the 2 political parties are scanning carbonated documents no PDF identity use because you bisa ye nuanu NDC no ye nuanu NDC say omuni pink sheets, which is weird by the way because you can't tell me say a political party like NDC ebeko elections no so only pink sheet na ebeka be ye to abawie be 8 hours ye declare say Omanhene no Ablekumanof na nka ho Omanhene pink sheet. So where are those pink sheets? It tells you from the onset. See any other NDC, they knew said they've lost the constituency. Omanhene adwuma no amanyoso nyina ya ache. Me ebeka dia becha me atoba and I said it. Said to kwabesi Ablekumanof. Do you know why? Because any other NDC am for pink sheet am and the church will lose. They know. Politicians, we know how we do our things. So what they will do is say 19 polling stations, no 14 MPP strongholds. And even with the 14, no, the near quality in no MPP candidate lead over 40 something votes. 48 votes. So the 19 polling stations, no, 14 year MPP strongholds, no mind say Nipan Pieba Beto Aba NDC be lose the elections. So election strategies biano. Why you plan to say dear ne me year and conform PM to Aba. And that's exactly what they did. Omanhene na ban be a polling station be to Aba we na ni patati na to Aba. So it tells you about 500. No? It was a calculated thing. And state no entimi twa ho nyade emfrim. Looking at the tensions. Omani bo amako ho. Yewura mu ntaka ko ho. Are they trying to tell me say prior to the elections Oman pick any security intelligence? E di enti na abema police fo akọ ho a abakro mu nkra bi. Osi yemfa soja fo nko. Police fo akọ ho abakro mu nkra bi. And you see yeni anu NDC kasa. Minimse papa beka say the same thing no beka because I church say no mu nyina ka. Omo ka o how okum say e di enti ne okọ ye den onu ni constituency wankobu obi. That is immaterial. Na di enti na ne ya to oba ye den. Sebi o ya to oba okay a. Sa asem na si wa ya wa so west si ye no. Yewura mahama fa video
share the diplomatic community. Okay. Share the clergy. Share peace council. A boy your presentation ma omo DS. Omanhene, ade we see how many hours ni? Ade. What president nka? The vice akasa. Vice bay. The vice president, the president is out of town. Oh. So in his acting capacity. And status ade. Ade. A tweet. A phone Can do. it. As the president has been silent. As the father of the nation. As the father of the nation. Ade see a blot on our democracy. And penfo amaya nyina ba unza Ghana ye nyini ye we are not serious. President aye mumonka ho asem. But back in opposition, okoye presentation. It tells you the hypocrisy nyatwom e wo mo. But you see, the air kosu nyina no me ye mabunu na ye ba no ene ya na ye me ya. Se mehunu se mabunu ni bi e defend sa de we ya. O man na ma wusu miti. See abekwa akwatia. Okay. Say police for am yahunu say omu ntimi mo opposition party bia ho ban. It's obvious. Yewra yohunu am yahunu say he's incompetent. Looking at what happened at Abdulkumanov. In the opposition party no idea futu na dem no. Invariably no. Oh catch as a master me ntimi mo ho ban you to protect yourself. And you protect yourself, no? Some people could protect themselves. None this could protect themselves. And then the best wakotia. Chaos. Such justifications na any animal de bano. Someone who say, "Emra, se bio bonde, empro." Se nansana se nano obi di bonia. Amu who say, "Yes, you're prosecuting ni pana." Say Rama Macroya campaign. One of his campaign promises was that Owenia, Ayawasu West and Techiman South will be making sure that the culprits will be prosecuted. Munfa mrakwan so. Nia who say, "Sabio near Mumdi and Ambrano Modi." But so man sisa na sa tangent we no muko no mo be justified ya. And your foot home no MPP. Say mo dia mo ye no. Ye bubi. Na sabi o monso mo ba na mo di bia be o man ne ye koya na e bai enti akwatia se president entimi anya bibi ye ra muntaka kasai enra se o man entimi anya bibi before that akwatia by elections o man ne ehu because MPP man che o mrante no mo yes no because there are videos yeah we are with us some na me kra de na ye me ya ne se metro for kra no mu gu metro adwuma na ni mase o man ne oba mi wo yen kasa ne man kra de oba kra de yen mu kra na mbo mu ban obu oba te se de wonya wo yonko be man ne ko hwe do mu de deputy national organizer like ferry hwe journalist ojuno ni e bon edi sa ye hwe so mu beka bibi before that kwatia by elections but sa o man ka bibi ansa na kwatia by elections ne dia ene MPP so ebefo mu ho adwo. On the issue of 8% increment and the next window on petrol, Echina abayano de 1 Ghana cedi no aba. Tino you see how koto diesel of petrol next week 10%, petrol 8%. Yene oil marketing company dinko almost say 1 cedi no. The possibility of almost only 20 to suppose. But me tell you drink it's obvious. Say D-levy na azam na yeah. It takes effect tomorrow. I read the press release from GPRTU. Almost says I buy any no implement almost better law of him. Yeah, they've said it. Omaka. Omai no has a D-levy homes and semia. It all plays back to Sebio and Nada. Yen NDC. And the Ghana for mobile ma feel. It's obvious. Omai NDC na super E-levy no. Anyoma. So E11 yet, but D11. D11, what is the intent? Intent, then they say, almost here they could trip ya a car over the energy sector. Or mind any other finance minister back our budget. Say, Oma increase electricity bills by 14%. And what was he say? Yeah, boa browsu. And you see, and ya no
wo hwe nsam wo mu kan in opposition nyina na enne eboabo mu onse no mka galamsey asem eno so te say yes national organizer Mustafa Yamin ne Mustafa Gbandom to galamsey what na the publisher enya Mustafa Abanga. Oh, Abanga kan Mustafa Bandi kan ho. Bandi su kan ho. O maka na say enro he was in one of your sisters station. Or say NDC for na leka. No ne ya me mu deal with them. And I go say, "Hwe, me say there bia me de atwom mpunoa kwa ade mra." Filling station ho, ye to ade mra filling station no, ni wura nkọ he onye obensan ne ma firi ho. Wo mu chama kutu, wo na etu. What is o maka wasem? I win no MP won to galamsey. What is o maka wasem? There are national officers of NDC here. Omu to galamsey. What is o maka wasem? Edi ebio LGBTQ. Omanhene Yaw nyina bi. Omo so pa ban no na be ma ne be meda oba ne obeda den me say me ye campaign me kokrem dem me drum so ye nto aba ma ba omia ade na mu kran kremofo na mu nua no ba se omo say an wo kremoni aye nua no wo oba no oba da be ma ne be meda no wo koya wo no president makofo aso NDC Omanhene me say meka just the NDC aka na no kre on say bu abo mu hwe omubaye ende kra de independence ko ho ne man befefo ma no munkoto abanso na sa de ne anya ya omkoye omse abane ya ntubi Ethiopia ni Cote d'Ivoire na tim to against the hypocrisy of NDC Omanhene nsama omukaye no it's as if say ebuabo mankasa share businessmen we are struggling you see dollar 10 point something Omanhene ko bank so ko transactions obenya 10 point something bank back just $1 ni ho ubeko black market wanya na 13 cedis 12.8 this is what is happening. That's true. Meanwhile IMF say mafa $1.4 billion and amudi awura mu se de be ya dollar no ebeko fom ye hu no he mu se gold board sika dollar wan ye 5.something billion and ye nya de ye hu no he IMF ye ko ye IMF sika 2 tranches na ba over $700 million ye hu no he no mote wana da bia so it's obvious say nsamo mu ka ye nyina no mu baaye no eboabo mu ebi ni li levy mi minim say he wo ye den di levy no mbeje e kira e shaase o mu beje na me kan o mu beje nso adi 78 million e twa mo fosu kwaji that's what they are going to use the money to do and until for the first time ko Jubilee House o budget e about 700% increment from another time. We are not in any election year. Your budget appropriation last year to about 240 billion Ghana cedis. This year any election year, Oma try block back. Oma kwai bitumi ba agro mai bida. But omo budget 298 billion Ghana cedis. Ofoso kwatin kwa 78 million Ghana cedis. Research 50 million Ghana cedis. Omo nya hwe sika na ni bedi. That's what they are doing. Okay. But Ghanaians are watching Omanhene. All right, okay, come on, Mark. Yeah, video. Babintiu. Oh. My main fan free election petition. Sorry, my main fan free election violence. That's right. Na afei mechia atiefo almost say na omote meka Sompa ache. Na nkanka minu ya no mamunsu takwa ma biposo ene ni nkurasi nyina. Na omushi ya mia nano mekwayi Saturday no. Akase ku misiye ku misiye. Timeche obibia. Oh, enti wo se ya free say baba mu no ye nye kwan wa butumi 1 kilometer kura. Ana blog ba ku kura. Mama contract. Oh. Monto. Nadu ya ai events in Dr. Anane area ho. Your friend saying kura. O de no ho kwadas. See, tamwa yeah, elections we kura no mo ye ho. No, yes, it was a contract at the Maya. Yeah, they are. Some of the buy. So don't say at least. D. It's the minority. D. Kura onye minority na o power we dey media say the misika sana sana mkasa. Edu the head na say meka na maka. Edu the say meka boko na maka. Right. Enti ho de
lesson violence no deɛ ɛyɛ ade a yɛ ɔmanhene me deɛ ɛyɛ ade a m'ani nye ho koraa because ɛmmoa ɔman ɛna woyɛ politician so na wopɛ sɛ woyɛ politics a yɛ ho te a wo so ɛmmoa wo because ɛba saa sɛbi wɔn a yɛ a wɔn pɛ tutu asɛm ɛna wɔn yɛ popular wɔn pɛ tutu asɛm ɛna manfoɔ recognize wɔn wo a yɛ a wayɛ wɔn ho sɛ saa no ma no w'ani nye ho no eduru saa time no a yɛ a politics na yɛ tutu asɛm a wɔn no yɛ kind politicians ko a yɛn ka ho ka ho gye sɛ wo a yɛ a wotim w'ani gye tutu asɛm ho wo kasa a wo kyerɛ sɛ wo deɛ violence ne ade no ɛnhaw ɔmanhene sɛdeɛ wonim no politics since 1992 madi mu akotena even 1992 na meyɛ parliamentary candidate o ɛna yɛyɛ hɔ no yɛkɔɔ primaries twice ne nyinaa no ɛpae nti deɛ ɛsɛ yɛn sɛ baako step down ne yɛsɛ yɛbɛsa ba batu bio ɛna step down ɛna mede ma honorable Brenya a ɔyɛ yɛn first parliamentary candidate anaasɛ first MP ɛna me kɔyɛ GC ɛwɔ Mampɔn since then no election bi a ɛbɛyɛ biara no either say maybe a campaign team leader and also be a parliamentary candidate. My parliamentary candidate for good times. Now, since 1992, 1996, around that time no no. Na enoma ya ha CSA or my never to be very honest with you. Enti anka ye fane say oh enoma enko ye 1992 1996 nti ebia afedi enoma ye no rather na afedi enoma no kura e dey say enti ye say very careful. O man here say very careful. Because in 1992 menkati ye to aba obi wuri. But the year 2020 year to aba enipa nwotwe wu ya wo de wo nim say da bia meba TV so radio so bia na meka ho ase. Den ye duro. Hwe ya hwe bibi ya sa ne Kenya. Oh ye to aba ne de ye to aba ne de na the year 2007 I think 31st December the year 2007. Na omo to aba na omo so omo beso in Kibaki. Omo president aya omo etu omo dide sa ohun de ekosi ye. By February 2008 ne nipa between 900 to 1500 no omo Kenya etimi de sa no ma no de enya de a ya manage ho na ya to aba the year 2015 eho basa si na nya de a na eye asempapa na me kai se o mampani mama sabre no kasa de si ye nya de ya na anige ho because enche the year 2016 ye ba beto aba eti o mo hwe se de si ye no ye be hwehwemu se de be ya ebi nsi abra ya beto aba the year 2016 enti the year 2016 no no kure em se sebasa kure si ya anye kesi bebre the year 2020 aye waso west wogon se de bi nua ikan but aye me de so kan ye se de course no anko yie antwe yie kura but unfortunately ne na tesenko mampani nanado eye se de be ya sa no ma ne bi nsi bio no me de me to me de madwem se enye nye wo ye kura no because uhwe committee no report kro de ba ya recommendations aya committee de ba ya no ebudu duo no mampani nanado afa anya adwuma enipa na se wo twe wo mo aso no bebre no so wa anya ne sa ena yesa eba atiwa so ye be ye elect by eno so no bi ensem because wa ya enye papa na me no de me kan se ese se ye hwe se sa no ma we se ya ekoso no ye nyina se wo ye wo abai mu o se wo opposition o ye hwe se sa no ma na ye ntoaso ana se enye dey entoaso na enkoso because nya de ye beboy mama fa we ntwem this came in and now 15th omampani ahye ne kasamafo ewo na ban mu Felix Ofosu Boakye say immediately fi neko aban dipa bia wono no fa na adwuma government appointee bia no fi neko ye man petrol ne ye man bibia he has cancelled
payment of fuel allowance and allocation of fuel to all political appointees. That's great. That's great. Oh yeah, minister. Yeah. Oh yeah, CEO. Yeah. Board member nomne omo oba to me no na fa wadwuma no. Yeah. E free na ekro. The Ghana for fam say petrol boat say na wo su koto petrol. Yeah. Eti watwam. Yeah, wow, you gonna better petrol. Official vehicle. Official vehicle another. Sir, directed the cancellation of payment of fuel allowances and allocation of fuel. Sir, ebasa no a. Ya fa wadwuma. See etua oka. So you are going to pay your pokoto. Say be a minister. Now we call round sir. Well, the president, the latest cost-cutting measure follows sweeping reduction in the size of government through the appointment of fewer ministers and have included stopping. Say, satellite TV subscription. And you see, I'll say, Obia for Jumano. I can tell them say, dear man, I don't know. Say a more fuel allowance. Well, yeah, former DC. Yeah, my DC, my DC, fuel allowance. Yeah, mama. Antina me bow. We are mouth this, yeah, mouth fuel allowance. No, now chica. No, but assembly no. Assembly no de tofu. Assembly no tofu gu Ministers no. Omanhene as ministers no. Political appointees no. They are given a certain fuel allowance. Aye coupon. Omanhene. Aye free goil neighbor. Omanhene. Meboa. Edu baby crowd ministers ni bi omu chebi. Omanhene oti we aye PR che o ye consultant o ye specialist. Echna di levy ba. And the enyu ade bi to neutralize the air. And the way distraction. Gimmick, you know. Say lecture commission onye no family say the papa yi kan me nua yi kuma yi kan ampa lecture commission bre bi wo ha omwo o hwe wo ko parliament aka miensa na ye be coalition no e de be na wo de coalition afa de wo ko no aba wa ya wo ka sa aka 3 no afa de wo si 19 wo mo nye consistent enti MPP fo no ende e bi ka se wo mo kura lecture commission no nye competent ye nyi wo mu free be de nya no na meka de ese so mo ye se de be ya asundwe babra na ye hwe se be na ebinom si omampani won ka hwe oh na se ye general secretary fifi kote wakasa saade na ekọ so no antwa yie yeah na se party no de oda ya no akasa antwa yie dia fa ne se wakama ye nyina ya omampani ka ho bi eye ni minister Muntaka Mubarak onu so akasa ade na anko yie eduru mi hu no TV oh anope ya bokra sa enti no obi nka se omampani yesu utu pempima no atukuru so ono kasa wakasa mo omampani enti no enya de aye so omampani nka bibia so atuko omai minim so ba o mi so beka ho asem na me di so ono kura na share Mutaka se wonhwe so obeye sa no ma no enti bi de sa election ya ye ko yi ni ne ko so wa blikuma no antwa yi but wa hu Omanhene ya to aba the year 2024 BBC mi nyini se bia hamaka me ba oye lawyer ya okoye monitoring no ba bi okoye ne bata si ema lawyer ba kwa no kan ho fofie ye buru no pa me ba no you know omo man handle no se mandru ho ntemu anka enye papa se mandru ho ntemu anka enye papa oba besia se nyame amoa se nke ya mpa no okura de ebekasa but woni bibi abra ya mi dru ho na me ka chem sa die na ekoso hey are munim sa me ba no immediately ya me ka sa say pe no it on nerve all of them aba obia e dai atwe hu firi akwara no Omanhene se me obia ya da bia me election sa e wo ho a tema ye DC me sori a me di matwofo kokobo omo ana me a me di mu tintiman na sabe me hwe se e bia basabasa besia anka me kura me ko ho no sanka me kura nke de mbeka ho but abra ya me duru a me kan say me ba no oh de dia de na ekoso entempa no a they were all net no bia sorry free akwara no
afemi ti se bi kura ka se oh ye kura ye nim se oba no so ate ate how akumsi na hu hia so okokokora ne history ya wo ewo kaswa se da bia ye election na how akumsi no hu nsem bebre na me ti so before nsem bi si ye say I ye opposition we will face the ube face wo mo de ye wo de pepper spray bo be na be bo awo pepper spray no de ko kokopɛ de Honorable pepper spray ni de me eneni de obi kan oh me say na Ghana for my nam Ghana ha ko bag him go hwe ne ma hihim because of brutalities ne attacks on them oba bia feel apprehended obey pepper spray guani hwe I me kai say omo mai me ko edi sika ne a omo mai weapon se yemfa anwe on me kai ayi afutu a ya atasi bafo asasi jima no kan wo de mai me kai pa omo mai briefing what masa ade na ede ma wo enyo adwene se wodi nam na so obi ko kawo a wo kwa kotutu o enye wadwene se wodi nam na wo kwa koye ho se de be ya wo be create situation bi a ya obi be ba so no akotutu o se de make what you say I understand enye wadwene se tuo wo ho nti no wonam a na wo ko create situation na ya be be se obi ye dai obi ba wo so a ana ono ha akumti no ono nko ana ko ho no but utie ono nko ana ko ho be ba cho no abo utie video na obon so omudru ho no omobo first boy ni we no the first person asemo busa say how akumsi way it means say now they have it planned say omo hwehwe how akumsi because then na man ka say way they said how akumsi way Omanhene say okura wo ko ho na wo ko ano one said the all keke say wo hu video no bi oh yeah we listen to the video wan ko keka sansam no kura na nyede sansam no kura wan ko kan na no ne koyi ni na say na no ne koyi ni keka ene ne ye we see sometimes posturing say wako baby say the make me see elect my DC 13 years da bia election na bia DC wako gina ho he bia mo hwe ye ho na akopete beja unsa ukoye no ma bia ya wo be mani be provoke nipa ehun hia igiri se hun hia wo sa bre uni aba mu na no ya ye to aba 2024 wo according to all resources from Kaswan or bodyguard crowd ye so afi to obi make allegation na ya ye yo wakuno I'm talking about allegation. Yes, I will be so pe how akumsi na sa no ma wenum nyina na kofa sa no mama for example say me bakura no amanfo to good. But at the end of the day you condemn the beating of the woman. I know the me maka say a beating whether a woman or man obi bia me the violence in mani ho because moi ya mayosem am yentimi ntumpo ne ya hweri yi a Omanhene e de saa na me di Kenya de example no ya hwe yi a ye de saa ya me mo a de besie no enye papa. Okay. Etimi de me condemn and na me no personally saa that kind of politics na mo ame. Okay. Because me mani nyi hu no ntino se bas ye pe politicians a wo patutu asemo a me ye nka me nka ho. That's right. Etimi no me mani nyi hu. Enti saa politics no de hwe se ye be da ye betwa so on the increment one Ghana on the fuel. Say 1 Ghana cedis no area to so there. So Omanhene who name the history of 1 Ghana nyina. You see energy sector no ye de ka. Ye gya ho na omampani na nado okwo no. Abra ya okwo no ti so ka bibi se eka no. Ya oba betu ye no. Eka no anu gya ho. Well in dollar terms anu oka no. But that time ne dollar about 4 cedis. And ne time anu okwo so ne dollar no ko be say 15 or 14 cedis. Enti se oka say eka no ogya ye no ana wobetu ye no ana ogya ye a enye sa nete because eka no aye bebre because say no dollar no aye dey na ho den no ekosoro ama sidi na ho den aba fom na da bay ene be ye free ho because ade a ya edi Ghana ye sika semnya enti kwa bia so no esisi ye free ho bro ni si we say no we say no e difficult but necessary. You see, Kedia, yeah, Ben Wono. No, I no agony. A blow inevitably yours. Earlier encountered saves you from further catastrophe. Now, I cannot. Omanhene si yen pia, one en pia. And na the hope you say. About nobody. We almost saw more than cotton petrol.
tie Oman kaso omo de kwa kotie kan da wo. tie say ya mfa ntɔ petrol no a ɛka no bi bɛka ho nti so obi kasa me me ne nya adwen Okay. say ya mfa ntɔ petrol no a ɛka no ebi bɛka ho Okay. enti sɛ ibi nkura na sɛ ɔmo amfa ntua aka no na so de tɔ petrol sɛ de bɛyɛ aka no bi nka ho a ɛte sɛ de aka no bi ne yɛtua Okay. ana wo ne me nya adwen Matias. enti no ɛsɛ se yɛhwɛ saa bere kura ya me de wo kasa yi IMF ɛsi every quarter yɛnhwɛ sɛ yɛbɛtumi ato electricity tariff mu sɛ de bɛyɛ a ɛka no yɛbɛtumi ayɛ ho bibi ma ebi mɛka ho enti exaka we say deɛ obi a obɛka sɛ yɛnyɛ de yɛmfa saa 1 cedi no ɛnto so no deɛ wobɛbusa no sɛ enti sɛ yɛnyɛ de because ɛka no yɛ da hɔ no Omanhene nyɛ sɛ bi da hɔ kɔ da bia interest yɛ de ɛba bɛka ho enti we need to pull the bull by the horn ɛsɛ sɛ ayi a yɛfɛ ne sɛ wo wahu saa video wi bia sɛ aboa we charge bull nantwie nini wo charge ko obi so a edudura bia gi sɛ na bɛbɛ no ɔde ba wo so no na wo so mu Only choice. yes wo di bibia ya wo bɛyɛ enti yo ɛte sɛ de nantwie ɛba wo so na bɛbɛ no ahuri atna so no wasom dindenden bibia ne wa ya wo betumi enti saa de no saa na aba enti nyɛ sɛ ebia abai no na pɛ sɛ na de gi hu sɛ wɔde ɛto ɔba ɛka de da hɔ yɛyɛ ho hwie nyɛ yie wɔn a ya wɔn man energy wɔn generate independent power producers yi ɛka yɛ da hɔ ɔmampani nana do so bɛto yi wɔgya hɔ sese de bia ɛho nsɛm ayɛ bebree eti saa no ma wɔ deɛ ɛkokɔ fa saa no wɔ nyina akora ba yɛ ne sɛ ɛsla na da ɛsɛ nka saa ka wɔ sɛ yɛ de tua obi anim energy sector fund ya create here but unfortunately aba we say buy no sa sika no odi kokosia wowa fund no kosia wowa ekwaje ebosia this is the year 2030 ne betua sa aka na wi na se sa na tia de asanye obi na ebibie senka sa sika no krom giye esla no krom giye no na de se wo mo de ye kura anka sa aka no ebi kura anka ni ho All right. Kasa banka no kura nkani ho enti nye obi na ye bibie Okay. ne akwakoba no sie ka se nya na se da bia no e ka na ebe na da ho a nye se ebe da hoko ebe wunsi hu ama fe beto brebie no electricity no kura mpo no ye nsanka because power producers no yo mbeka ne se muntimi ntua ka no dia ya to yentimi ama power no Emma so. eti asa se yetimi tua Me da se. yetimi free ho Me da se. enti so obi se sa sika no ensa se ye gia o kire kwan foforo a Show us the way. Happiest birthday to my dad, Mr. Fredo Drew of Nyinahini. From your son, Berima Drew of Waters Radio in Nyinahini. Blessed birthday to Constable Prince Boakye of Ahafo Regional Police Training School from Berima Drew. And then Honorable Emmanuel Sarkodie, your assembly member, Agogo Electoral Area, from your friends, Honorable Emmanuel Sarkodie. Happy birthday to my friend Vera Nyamiche from Honorable Francis Konedu, Assembly Member Kona. Apostle Inokwekwe Champon, Head Pastor, Shelter of Grace Prayer Ministry. Happy birthday to you, sir. Efia Depa of United Arab Emirates, Dubai, from Systematic Press of Sompa FM. Glorious birthday to Raymond of Bupe, from your best friend YP. And then Rita Sewa Subontain, aka Bonyure Hima. Today is your birthday and happy birthday to you. Samuel in Cancer Jeche, you are an administrator, Active Point Dental Clinic, Kumasi. Sami, good morning, Sompa TV Morning Show crew. We say happy birthday to you. King Manuel Osead Marco Boating of Harvesters International School, Bantama. From your dad, Caleb, a Champon Boating, and your mom, Ohima Esther. Rexford, aka Sompa Didier. Today is your birthday, and true, Sompa Didier and Pa Dianina being one of them. Happy birthday to you, Rexy. Enjoy your day. Okay, let's wrap up quickly. Mami Brown, 2 minutes. Oh my. No cranny said, Papa Kaze, second topic, no head, netonation between first and second. I didn't say, Ade. Second in the defending and adding. As them all defending adding. Because
nsɛm no mka kyerɛ Ghana for mba anya no no omo ye sɛ ne kada ho number jo MPP buy e beto ka over 2.2 billion dollars no Omanhene ye the levy buy ye the levy buy David aside no from 2017 to 2021 kwa Omanhene ye PSK 2.1 billion dollars install capacity excess capacity charges are plans are not here here and here over 2.1 billion dollars. So Ghana people because any idea si wa yen tuaka musa take or pay no ya the deal levy buy ya say ya de koto fuo ade no ye hunu say ya de koto fuo lo say ya de kotuaka hunu they are just confused so hunu ya ga ya de koto fuo o man ya MPP buy uko baby we kromo yi speaker constituency ya gwe solar power ho adentin o man baby ya duru no Kalio adentin o man baby ya duru 114 megawatts adentin o man baby ya duru no yen diversify that way no asama ewo nyina ne se ye nuanu mandisi ensam o mu ka kire Ghana fo no o mu ba ye no enye sa ansam no eno mu di so hwe sa release ya ofozu ga hye dia bai PR political gimmick ye nyina ye nim se wo ye political appointee obi ye minister next okoye official duty a odimi kaka je minister say ne salary na ade ama no 20,000 and 15,000 no ontimu bi nkotofu it won't happen bia e be kan kire Ghana for but we know the reality ko Jubilee House was a filling station in Jubilee House ko castle tankers yesi obufuo what is he trying to say as they say no ade no ba me cancer mi say da be ya Ghana for benyo odo kakra bia mai enti o kira na ye de hwimu a no mate ase sa pia sa na ma we Ghana yatra ye besere nuan man disi o man ye disi o munsa so me o man ye maye na say ensam o mu kan ya e ma Ghana for hwe so to abama wo mu na se ya no mu de kode ya no man ya no de na se yi levy nya e de na di levy se yi levy nya e de na di levy okay honorable girl na se yi levy ni di levy enya de kro na se levy ni nyina levy oh well se levy a ba ko no de obi sika e da no botom na wakọ akọ sika no ono o transfer kura ayede e de ama obi na sika no wati bi 1% wati bi ana no de no nko ba we de say o kwa kotofu liter ye say ye de tax da so dada ye say ye de bi ka what ye say say de be ya ye benye sika ne ye de atuaka eti eno no e different na kotofu obi abepia when you be a fee say consumption tax we dey make draw vote you vote say consumption tax who to be near the tax na to so but he levy the usika da bottom na buy it na wo kotofu ani say usika da bottom na de kotofu Mr. tax no wo hwe the definition of tax he levy sentina abra ya ye free wo kura no ada na ha ho wo kura wo presidential candidate kura say he levy no enye onu kura mpo no oboase ye nyim free ho wo presidential candidate e ba umi ase ade ne nya yi levy ni nya ye nyi free wa na so no ase di levy nya ade ba se no kan pajo mu ano le tie de make no wo presidential candidate o think ye nto abama no what enye enti ade ne nya enti ne ye free no azu di levy nya aya kana ade ne nya enti ne ye free ho the di levy de obi nim say consumption tax say de be ya ye de betua to okay e ka ya ye de e say ye tibi di tua de ye free ho na di levy de ani levy enso sunu ye demu no eso bebre ti se fam ne soro so what ya fam ne wiem usika ye da ho a nye se bi o koto bibi o usika ye da ho o se o me ma me bi kura me pese me sende ni sika onkoto hwe sika ye da ho obi sende usika na bi a woti Ghana ha se bi a me baby sende ni sika no edru bank hwa yes o yi levy but where there consumption tax when you scout the kotobi bi ne so ye de eto kakra to so said ye be ya ka ye da ho a ya mini ye hu hwi ye nya yie no ye betumi ayi sa aka na free ho na kwan ben ye mfa so a ye ka ne be ye free musu muntimi nka hwe
enti obi a ye obeka say di level no enye no won kire ye kwan foforo betumi afa so a yes aka de be ye free because ka na ye de ye sesi ye free ho ya IMF fo abra ya abai dada ikura wo ho no de omo no omo kan ye ne say sa aka no so ye nyia mfiri ho a ye sika se menye ye da na yaba se ye be reset Ghana yaba ma ye sika sem no etimi tumpon ye hihye no ma ye eno ma no ye hihye ne na ebi ni se sa aka na chachi ye yifiri ho se de be ya o ma ni sika sem betumi atumpon okay na se obi wo kwan foforo bi a ya obetumi a kire ye ya enye di levia anko nkire Ade, come and show us if there's any way. Omanhene say unim say see to lorry fame one. I will ripple effect. I will near maybe aboso. That's true. Okay, good. It is say no Gibral you vat at say so tena no the D11 ni bomba to lorry fame one. So it tell say near my bomba kosoro. Simple economics. In the Ghana for embrace yourself. Ghanaians, brace yourself for what is coming. Nanko actually say inti kamoye ni say ya nanka betumi ya. Munti sika no so 298 billion na mo twa mu kodi ni kwa no. Emba is ready here with food time. Stay with us. Have a wonderful day. We are out.